Grafički tehničar. Na našem tržištu rada ovo je novo zanimanje i podrazumijeva pripremu za štampu na računarima. Ovaj program se preporučuje svima onima koji žele da se bave grafičkim dizajnom i izradom zanimljivih i kreativnih štampanih proizvoda. Frizer. Estetsko i higijensko uređivanje i njegovanje lica i glave, estetsko oblikovanje i uljepšavanje kose. Tehničar zaštite životne sredine. U Crnoj Gori kao ekološkoj državi nameće se logična potreba za stručnjacima iz ove oblasti. Hemijsko-tehnološki tehničar. Kontroliše tehnološke procese proizvodnje, priprema uzorke za analizu i kontroliše kvalitet međuproizvoda i gotovih proizvoda. Tehničar metalurgije. Tehničari metalurgije su sastavni dio automobilske, avioindustrije, moderne forenzike, obrađivač plemenitih metala. Prema vlastitom dizajnu izrađuje nakit, dekorativne i upotrebne predmete u obojenim metalima, srebru i emajlu. Tehničar modnog dizajna. Novi obrazovni program Tehničar modnog dizajna je veoma dinamičan i kreativan, podstiče sklonosti kreiranja odjeće i omogućava realizaciju vlastitih ideja. Modni krojač. Industriji odjeće su potrebni stručnjaci koji dobro poznaju tehnološke procese krojenja, šivenja, unikatnog ukrašavanja i završne obrade odjeće. Pekar. Ovo je deficitarno zanimanje. Učenici ovladavaju proizvodnjom svih vrsta pekarskih proizvoda, hljeb i peciva. Prehrambeni tehničar je stručnjak koji obavlja poslove proizvodnje prehrambenih proizvoda, animalnih, konditorskih. Poljoprivredni tehničar je stručnjak u oblasti ratarstva, povrtarstva, cvećarstva, voćarstva, vinogradarstva, zaštite bilja, stočarstva i poljoprivredne tehnike.